yes, alright. Ikaze kuri Shanfab TV once again. Uracyari kumwe nanjye registered midwife Fabrice Iradukunda, the god of women, save Madam Child, lady save the neonatal maternal death in Rwanda, family planning counselor, premarital counselor, primary age counselor, together again from evidence to realities. Umugore n'umwana imbere cyane. Yes, uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu birindwi by'ingenzi buri mugore akwiye kumenya ku buzima bwe bw'imyororokere muri rusange. Yes, tudatinze rero, hano hari ibintu bigufasha kwirinda indwara, gufata ibyemezo byiza ndetse no kubaho mu buzima bwiza. Yes, tudatinze rero ndagira ngo duhere ku kintu cya mbere cy'ingenzi. Ikintu cya mbere cy'ingenzi umugore akwiriye kumenya cyangwa se umugore akwiriye gukora, kwisuzumisha kenshi ni ingenzi kuko nubwo waba wumva umeze neza, hari izindi ndwara zigaragara zitinze zidahita zigaragara ako kanya muri rusange. Ni byiza rero gusura ikigo nderabuzima kuko bigufasha kwirinda ibibazo bikomeye byinshi bijyanye n'imyororokere y'ubuzima. Yes, iyo ni point ya mbere. Hanyuma rero ikindi kintu cya kabiri, icya kabiri ni isuku y'imyororokere. Isuku y'imyororokere rero irinda indwara nyinshi cyane. Irinde gukoresha imiti itemewe cyangwa se inama utahawe n'abaganga. Sometimes hari abantu bitabaza bakoresheje imiti irimo amasabune, amadetergent menshi atandukanye, gusa si byiza kubera yuko bishobora kwangiza ibintu byinshi cyane. Isuku ikwiye ni umusingi w'ubuzima bwiza. Icya gatatu rero, menya ukwezi kwawe. Ni byiza rero ku mugore kumenya iminsi y'ukwezi kwe. Ibi bimufasha kumenya igihe ashobora gusama cyangwa se kwirinda inda zitateganijwe cyangwa se zitateguwe. Ni ingenzi cyane rero ku buzima bw'umugore cyangwa se bw'umukobwa. Indi point ya kane rero ugomba kumenya ni ugutwita bisaba gutegurwa. Ni ukuvuga ngo gutwita cyangwa se gusama bisaba kubitegura. Kenshi rero biratugwirira ugasanga dusamye tutabiteguye, ariko ni byiza kubitegura hakiri kare. Gutwita rero bisaba gutegurwa, haba ku mubiri, umutima n'ubukungu bigomba gutekerezwaho mbere yuko wasama. Ibi rero bifasha umubyeyi ndetse n'umwana muri rusange. Indi ngingo ya gatanu ni ukwivuza kare mu gihe utwite cyangwa se kwipimisha. Kwivuza kare mu gihe utwite cyangwa se kwipimisha hakiri kare mu gihe utwite ni ingenzi cyane, kuko kwinjira mu kwivuza hakiri kare bigabanya impfu z'ababyeyi n'abana bapfa bavuka. Twibukiranye yuko umubyeyi asigaye yipimisha inshuro 8. Ni byiza rero ko umubyeyi yipimisha hakiri kare kugira ngo afashwe hakiri kare, ahabwe ibinini byongera amaraso, ubujyanama bugiye butandukanye kugira ngo tuzagira umusaruro mwiza mu gihe cyo kubyara. Indi ngingo rero ya gatandatu ni ukurya indyo yuzuye. Kurya indyo yuzuye rero bifasha umubiri gukora neza. Ibiribwa bifite intungamubiri birinda indwara bita anemia n'izindi ndwara. Anemia ni indwara yo kubura amaraso, kandi umugore utwite aba akeneye amaraso menshi kugira ngo habeho imikurire y'umwana myiza, ndetse binarinde umwana kuba yagwingira mu gihe ari mu nda. Indi ngingo rero ya karindwi tudatinze ni ukubaza umukozi ushinzwe ubuzima. Ntutinye rero mubyeyi kubaza umukozi w'ubuzima. Kubaza birinda amakosa menshi kandi biguha amahoro. Ni byiza rero kwegera ivuriro rikwegereye cyangwa se centre de santé kwegereye kugira ngo bakugire inama hakiri kare, bagupime n'ikibazo ufite icyo ari cyo cyose, ukibaze muganga abashe kuba yagufasha hakiri kare. Muri make rero, kwita ku buzima bwawe ni inshingano yawe. Fata ibyemezo byiza uyu munsi, ugira ejo heza.
niba iyi video yagufashije kanda subscribe kuri Shanfab TV usangize n'abandi. Ubuzima ni ingenzi. Ciao ciao, wari kumwe nanjye Registered Midwife Fabrice Iradukunda. Duhure mu kindi kiganiro cya The Midwife Skills kuri Shanfab TV. Don't forget to subscribe please.